Mana ada I body shaming you. I gurau je. You je yang sensitif. I think it's quite common dalam perhubungan yang toxic lah. Pasangan kita tu mungkin dia gaslight kita. Tapi macam ni kita nak tahu benda tu gaslight ke bukan? Apa maksud dia? Apa contoh dia? Gaslight tu apa benda sebenarnya? So gaslight ni is about, kalau bahasa mudah cakap, manipulasi psikologi, ataupun it's like way untuk how untuk you buatkan other people tu rasa macam inferiority complex. Dia rasa ragu-ragu dengan diri dia, you know, am I yang salah and everything. Contoh example yang mudah lah. Contoh saya cakap, you know, awak selalu balik lambat. Next day cakap, kenapa awak selalu marah saya balik lambat? Mana ada saya marah awak balik lambat? Awak tu je yang sensitif. Contoh husband selalu komen about your image, you punya physical appearance. You pun nak try nak beritahu dia, you know, hey bang, I tak suka lah you keep talking about my experience, you know. And then you selalu body shaming I. And then the partner pun respon balik. Contoh, mana ada I body shaming you. I gurau je. You je yang sensitif. So kita jadi macam macam aku sensitif ke? Ataupun tak betul ke apa aku rasa ni. Macam tu. Dia rasa macam feeling you tak validate. Dia buat you ragu-ragu balik. Aku je kot yang maybe yang rasa apa tu, sentak lebih ke, macam tu. Padahal valid je apa dia rasa. But that's how people manipulate lah psychologically. And of course this is not like a good things that kalau it keep happening. Mungkin satu orang rasa merana, rasa macam tak didengari, rasa macam apa punya I punya opinion ni tak penting. I see. And then this can lead to serious punya issue in relationship. Kalau you tak do something about it.